chini ania mase one gram za somnga 150 gram turani wangin hemi hitenan kamanga achunga han chini kada sa atso na kanei lawa wangin hei fian han katso sour cream hi 200 gram zahni turania mas hei gram zahni songa ani wangin gram zahni songa chaw kala dura chan hemi sour cream nei lautan hianin hei man thei boka yogurt kamang china ma bun hemi hi ama in kamanga chanin heavy cream aya hei hi kamang boka fresh cream hi a chalu tuk hemi te patni hian a mai ta sia ma duna chan duna ha sour cream pa ngai kamang don hei ka vai khat mana duna ni danga chan hemi char hi kamanga hemi te patni hi sour cream aya yogurt hi kanti mai a plain kamanga chanin heavy cream fresh cream hi kamang boka a chuak tuil tuk hemi te patni kapol hianin kan du jok mama hei hi ka vai khat mana turania enge andon kashlawa now it's Indonesia. Joining tunju ma joining sour cream. Wang hi karon mga join kasoy dong kan hi sour cream hi gram zahni turanya. Join hi gram zahni songa kanda bang. To hian mixture. Ni chu. Tiang zat ang chau hi kada bang don ta ni chu. Hi kakalahang ay lawa amain hemi cheese cream hi kapanga Britannia hemi kamang China hemi product itu tuition siya hemi hi enge a andong kashilawa rensanga Joan roll taka imix nuwa yang hian alo chua ka nga Janin heavy cream hi kanei lawa to na po heavy cream aya fresh cream hi karon mangdona chuanin 150 ml turania masi ama hi 250 ml ani wangin 150 ml chaw kalanga 150 ml to 250 hetiang chenvel hetiang chenvel ang chaw hi karon mangdona ni a chanve ai tam chuan roll takai mix nuwa tiang hian a lo lang le ang artui pum hi brown eggs kerangai lawa artui eng ang po avarchi po man vek the tuna avarchi kan nei lawa wangin a brown current mangdona avar lightenen pol vek turawai Chuan hi phian khat phian hi nimbu lemon mu kalau la pai kim lau achan ve ai lianin kazeya chonin chu katela chon achen chonin vanilla essence dental china ma se kangai na lawa kan ngai na law ve ve a kan panen so vel kya chuanin oven pot so ka preheat ther lawa
ka ti salo kher lawa tuna son kala on lo shim shima hi 180 degree 30 minutes ka ur phatanga chon sumi nuwa 150 degree in 30 minutes thau ka ur le do na ni le do na chu king le chwak riang a chuan hi ka da sang de tek na pang hian chuanin kala on chong lawanga ka thei hil cake ka chun thei hil de he ta han ka wa chung le lo kan ur tur ber ka chun thei hil dei lo me ole tikhan kan zawa tuna po han ye por pep chula thau mun ni vera chuan ma se siam thato lo nga ole tuna chuan kan da tak thei ta kut king khata da chu har don ve camera ka king box sia ole khan ka da lu ta chuanin heta han tuilum ka lei lu tang tuilum chuan hi tuilum ka lei lu tanga kala lei bel le ang ole tichuanin kan china nga kan ona nga tan Mizo chong takin temperature hi za somria ta anda a chuanin achung lampang le anhwai lampang hi za somria anda a chuan chu minute somthum an urtira chumi zo za somnga an tlak niam tira chuanin anhnuai lampang po za somnga chu 30 minute somthum an urtir le china ma se ma chuanin 180 za somria ta ka da khanin achung tuiri la china a hmain ka ti to a chu wang chuanin zahni somthum 230 degree celsius a ka da phota chu 20 minute ka urtira chuanin ahnuai lampanga po 230 degree celsius in kada a chuanin minute som ni ka urtira chumi hnu a 190 a ka thniama 190 a 20 minute ka tile a chuanin atoka tuna hi chuanin ka off vek to a ma se in hmunan karon tilang lok ri mei za somnga a chuanin hi azau to a ka off nga di kan chuanin hi oven a hianin
darkar khat ka da ringa chumi nuwa kala chua kang ole tuna chuan darkar khat atling to a asa to lawa chuan ti hian kala chua top mai do ni tui mil sar sin chuan hei hi fridge is an khwa in ka danga ma se ka e chak tol tu ka tuna po hian si ida bedu chanin fridge ti hian ka da rianga zan khwa in ka da man ka ring lo ka e chak tol tu ka chuanin chu mai hi kan guess hi an ron siama mania heta hanan helai hanan connect man lawa so lai son tian da ria chuan chu ma in hei hian kan cover lo ka nge chin khan ka lep thei hmel de ya kan lep chale a kan tuam tha a chuti chuan fridge rim anam lawa ama rim po hi chua lo nan thadewin ka tuam phuya I want to eat this.